Teman-teman, kita lagi di Mang Idi. Alhamdulillah. Ini cara ke puncak dengan hemat ya, Dede. Dede mainnya apaan sih Dede sini lagi yuk. Yuk ini. Yuk sini. Abang lagi di mana, Bang? Di Cibodas ya, Bang? Bang, lagi di mana? Cibodas. Bang. Sini, Dek. Sini, Dek. Iya. Boleh kacamata. Sini belanja dulu aja 10.000 3 bungkus aja, pisang keju, madu, aroma, karamel ada. Iya, Anget-anget baru-baru goreng, buat cemilan di atas 10.000 aja. Kita lagi di mana nih, guys? Enggak naik gunung juga lah. Turun lagi. Iya. Yuk. Udah dah, bawah dah yuk. Habisin tenaga di Rans aja yuk. Oh. Jangan ngebulat foto. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Dadahnya gimana sini? Dadah. Nih, Kisba ini dadah dulu. Dadah. Dadah, Ma.